Zdravo pobratime, kako ti se sviđa selo Kovaluk? Pa evo, malo brdsko, ali ne mari. Ne mari, ja? Dobro, evo malo kukuruza i kukuriđe. Malo više ima blata, više padavina, ali evo ima poneko zalutao skola, ali ne Dobro. vidimo. Ovo je ljudi, inače, kako da vam kažem, po turskom nazivu Pčelarevo, ili se sada tako u današnjici zove Kovaluk. Približavamo se jednom mostu koji su gradili Turci. A to je čuveni most. To je Nesalomijev most. Sad ćemo da vidimo kako to izgleda kad idemo malo bliže pored njega. Do sada se odjavljujemo. Direktno uključenje sledi za 2 minuta. Evo, poštovani gledalci, kako smo obećali, došli smo do hidrocentrale na koje meštani Kovaluka dobijaju struju. Evo dole, evo malo žabe skaču, dole prirodnim padom okreće se turbina. Da. Dole isto također je glavni vodovod. Evo, gdje je taj glavni vodovod? Ovdje odavde uzimaju vodu. Znači to se prerađuje, znači kroz filtere ide, znači i velikim jakim pumpama izbijaju veliki breg i idu ka selu. Da. Gdje meštani dobiju vodu za piće. Da. Polako ovdje je malo rupica. Samo još malo da vidimo tu branu kako to izgleda. A da, to je specijalno napravljena. Znači to je taj čuveni most koji su gradili Turci. Ovo je most, to je ova hidrocentrala, znači tu može i ceo region da dobije struju, nije problem. Znači nije problem. Javit ćemo se ubrzo kada se popnemo na vrh planine gore. Prijetno. Evo, naporno, ali uspjeli smo da izbijemo najveći vrh, takozvani Midžor, koji se nalazi na, molim kolega snimi, na 1286 metara nadmorske visine. Tu ima taj pogled. Da, to je taj prelep pejzaž, ili kako meštani okolnih sela zovu ovo mesto odakle Bog izvodi korne rudarce. Da, ali tu je, evo, možete kolega snimiti i kovalučka zrela višnja. Da, kolega, probajte, evo, uzmite jednu. Hvala. Prava višnja. Prava višnja. Dobro. Sada nastupamo, idemo dalje. Do sljedećeg viđenja. Reprizu možete pogledati u 8 večeras. Prijetno, čao. Doviđenja.